hambai o hastini joto lokrono tini belai ke khaksangma te hambai maya fare te sini prime minister dynamic leadership te visionary leadership sini Modi jino hambai maya fare te Modi gov team joto sini Modi ni team je Modi gov India team NDA team joto na hambai maya fare te sini state is chief minister sini party ni president te joto sini कार्यकर्ता joto na hambai maya fare te tini বিশেষ ke hambai maya fare sini mohila morcha ni president sini jornadi boni bisik lai tabo state office ni hoite tabo rally offer janai tini rally ni mudda kok nangkha mohila bill bridoni bill 33% tini apply ingai phai dongani te doctor no samkok nangjanai te wana ma singsa hamari khangke odes ni bridogno musuh goti samani bridogni borom romani bridogni boroni capacity boroni capability no recognize kaimani te bridogno desni samungo somas ni samungo politically o joto jagawa brino involvement ni susukromani abne bagai sing Modi no hambai rogai ribaya belai ke hambai te sing hamjak mungya faru abne bagai tini oroni o sing rally tabok sing leinai tabok kokhero haisi Modi India gov sing nuka wana ma singsa bill te agenda apply ngi phegani tamni khangke o bharat borsho nari ordangongso somas te kaisa family o nari ordangongso somas te kaisa bidhan sabha go nari ordeni kabang ko bidhan sabha ro botongo amne bagine nari ni je important nari ni je priority abo Modi jini thani ne sing nuka bai ke nuka khangke tini su biro sinia rashtra pradhan tini Draupadi Murmu jino asok rogoi desh no kaham ke salo goi sing tini nuka sorojini nai doni sibi bri rogni bangi soba khai family bri rogna te bus kangkang ni bangi family parliament basang kabang mana o bill family nuka ya ba kuno samai ne majority khai maya abne bangi o bill pending dongani ya ba tini Modi gov India wasang nuka masini BJP sarkar NDA government sarkar je bill tabogo abo jota bharat birsinga bono support khaigai o bill kabang ma bai apply ingkha te o bill daktine samungo nangjaknai abne bagane sini khatang khaja omo kaisa symbol of o deshni country ni prosperity tranquility peace and security ni kaisa marksi tani khangkhangke je desh nari rano সম্মান জাগে যে দেশ নারী রোগী সুরক্ষিত দঙ্গ যে দেশ নারী রোগী বড়নি ক্যাপাসিটি ক্যাপাবিলিটি নবরকনো সুযোগ রজাগে অর দেশ যতনে সলে আগে বাড়ি जों नुखा सान्द थांखा सुरस थांखा इंडिया आ जागाव जत जागावनो ब्रिरनि इनभल्वमेंट ब्रिरनि कन्ट्रिबिउसन दङ अब हायखाना जत समाज जानसिकिरानि ब्रिटिश नि बिरुद्ध लड़ाई खाइफ्राबो जों खरकसा ब्रैनि कन्ट्रिबिउसन जों मानो अब हायखाना ब्रिरनि कन्ट्रिबिउसन गोबां मा जों नुगो देश स्वाधीनता संग्रामावबो जों नुगो समाज रेभलिउसनावबो जों नुगो बरक सोसाइटी नि बागै डेडिकेट खाइनागोबो जों नुगो अब हायखागि ब्रिरनि जे अवदान ब्रिरनि जे सामं बरनि जे मेदा आबनो रिकगनाइज खाइगै देश कन्ट्रिबिउसन खाइनानि अबनि कम मुद्दांखा ब्रिरनि जे सुकमानि ब्रिरनि ट्यालेन्ट ब्रिरनि बरनि जे क्वालिटी बना देश दे सोसाइटी को कन्ट्रिबिउसन खाइरनानि बागैना ओ महिला बिल आबनि बागै जों वान्सबो नर्थ इस्ट गोबां मासिनि ब्रिरो क्यापासिटी ब्रै दंगो ट्यालेन्टेड ब्रै दंगो ताबो ब्रै रिजार्भ सांमान ब्रै खांखे नर्थ इस्ट नि ब्रिरो बहायनो पार्लियामेन्टआव थांनाय राज्य सभायाव थांनाय नर्थ इस्ट नि सोसाइटी नो रिफर्म खाइनायनि बागै रेभलिउसन खालामनायनि बागै समाजनि सोसाइटी नि कान्ट्रि नो डेभलपमेन्ट खाइनायनि बागै रिफर्म खाइनायनि बागै आबो ब्रिरो ताबो गोबां स्कोप मानाय आबनि बागै बेलाय के जों खाथोंगै दिनै आरो महिला मोर्चानि ताबो सेले के खासं ताबो थांनाय दङ नायदि सिनि रेली बन बागै हामबाय राया बेसिनि समाजमा बोनो न कबगो ब्रिरो कासमानि जरागो ब्रिरो रेसपेक्ट गन जरागो सिनि अति प्राहानि तिप्रासा दफारो ब्रिनो सिनिदि ब्रिनो रेसपेक्ट गना स्रुंनि ओ दफागो ब्रिनो रेसपेक्ट गना नि जेफ्रो स्रुंनाय ब्रिनो रेसपेक्ट गना नि जेफ्रो निरोनि सोसाइटी ओ फाइनाय आफ्रो जत बायबाक्सा इंडिया व निरो कासै माननाय आबनि बागैने ब्रिनि लिडारशिप ब्रिनि टैलेंट ब्रिनि मेडानो रेसपेक्ट रदि ओ हा ते गफा कुसु कासनाय हामबाय जतना मुडी न तिवैसा मुडी आयोग लक्थं मुडी गफ इंडिया ते गुबसका बार फाइथिं हामबाय Deputy